आरो जुदि नोंथांमोना दा सोरबा जब्रा दङब्ला अननानै सिखारनो हागोन কোনোবা যদি বেমাৰৰ আছে তেনেহলে থিয় হ'ব পাৰিব Also you in the back in the chairs, if you want prayer, stand up. नोंथांमोनाबो जायफ्रा उनाव गसंनानै बा जिरायनानै दं मासियाव जिरायनानै दं नोंथांमोनाबो जुदि प्रार्थनाफोर नांगौब्ला अब्ला सिखारनो हागोन যিসকলে পাছফালে চকীত বহি আছে আপোনালোককো যদি এইদৰে প্ৰাৰ্থনা লাগে তুষ্টতা লাগে আপোনালোকে থিয় হওক You know we read about that Jesus heals the blind. आरो जों बाइबेलाव फरायना नुनो मोनबाय जिसुआ खानाखौ सोखायो আৰু অলপ আগতে শাস্ত্ৰত আমি পঢ়ি পালো যে যীশু খ্ৰীষ্টই অন্ধবিলাকৰ চকু মুকলি কৰে And he can do much more than that. आरो बे बिनिख्रुइ बांसिन मावसिननो हाबावो আৰু তেওঁ তাতকৈ অধিক কাম কৰিব পাৰে He said to Bartimaeus, your faith has healed you. बे आर्तिमाइखौ बुंदों नोंनि फोथायनाया नोंखौ सोखाबाय আৰু তেওঁ বাৰ্থিময়ক কৈছিল যে তোমাৰ বিশ্বাসে তোমাক সুস্থ কৰিলে So do you have faith that Jesus can heal you tonight? मा नोंथांमोननियाव जुदि बे मोनाबिलियाव जिसुआ नोंथांखौ सोखानो हागोन होननायनि फोथायनाय दङने আৰু আজি নিশা যীশু খ্ৰীষ্টই যে আপোনালোকক সুস্থ কৰিব পাৰিব বুলি এনে বিশ্বাস আছে নেকি Because Jesus is right here. मानोना जिसुआ जोंनि गेजेराव बेयाव दङ কাৰণ যীশু খ্ৰীষ্টই আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ আছে And he's asking, what can I do for you? आरो बे सोंगासिनो दं आं नोंनि थाखाय मा मावनो हागोन আৰু তেওঁৱে আপোনালোকক সুধি আছে যে মই আপোনালোকৰ কাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰো So do we have faith in him? मा जोंनियाव बिनियाव বিশ্বাস दङने কি আমাৰ তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে নে Yes, can he do great things? नंगौ बे महान खामानिफोर मावनो हायो হয় তেওঁ আচৰিত কাম কৰিব পাৰে Yes, say hallelujah. अब्ला जों बुंनो हागोन So if you're sick, you can place your hand on your head. जुदि नोंथांमोना जब्राब्ला अब्ला आखाइखौ खर'आव ओरैहाय दोन আৰু যদি আপোনালোকে ৰোগী আছে তেনেহলে আপোনাৰ আন এটা হাত মূৰৰ ওপৰত এইদৰে ৰাখিব I don't know all your problems, but Jesus knows. এই আখাটো লৈ এতিয়া আপোনালোকে বাছা Pray together with me. आंजों लोगोसे आरज खालामफा মোৰ লগত আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব Jesus, thank you that you are here right now. जिसु हामबाय होनो दानो जोंजों लोगोसे बेयाव थाफानायनि थाखाय প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট তুমি ইয়াতে থকাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিও Thank you that you have power to heal every sickness. हामबाय होनो नोङो जोंनि गासैबो जब्राफोरखौ सोखानो फैनायनि थाखाय আৰু ধন্যবাদ দিও কাৰণ তুমি সকলো ধৰণৰ ৰোগ আৰু বেমাৰ সুস্থ কৰিব পাৰে You have power to change every life. नोंनाव गासैबो जिउफोरखौ सोलायनो बोलो दङ কাৰণ মানুহবিলাকৰ জীৱন সলনি কৰিব পৰা ক্ষমতা তোমাৰ লগত আছে We shout to you, Jesus. जों नोंखौ हजरानै बुङो जिसु আৰু তোমাক আমি বৰ মাতেৰে কৈছো যীশু We put our faith in you. जोङो जोंनि फोथायनायखौ नोंनियाव दोनो আৰু আমাৰ বিশ্বাস আমি তোমাৰ ওপৰত ৰাখিছো So in Jesus' mighty name, I speak to headaches to leave. जिसु ख्रीष्टनि बोलोग्रा मुङै आङो दानो हुकुम होयो আৰু মই প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ नामত কৈছো সকলো ধৰণৰ মূৰৰ বিষ দূৰ হৈ যোৱা I speak to back and knees to be whole in Jesus' गासै name. खर' सानाय सिनस्रि सानाय आथिं सानाय गासैबो जिसुनिफ्राय गोजान जा প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত এই কমৰৰ বিষ আৰু আঁঠুৰ বিষ দূৰ হৈ যোৱা Cancer tumors be gone in Jesus' mighty name. जिसुनि बोलोग्रा मुङाव केन्साराबो बे जायगानिफ्राय सुबुंफोरनिफ्राय गोजान जानांगौ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ শক্তিশালী নামত কেঞ্চাৰ আৰু মাংস বাঢ়ি যোৱা বেমাৰ দূৰ হৈ যোৱা We demand all pain to flee. जों हुकुम होयो गासैबो सानायफोरा गोजान जा আৰু আমি আজ্ঞা দিছো সকলো ধৰণৰ বিষ বেদনা যেন দূৰ হয় Darkness and pain, you have no right to be here. Leave in Jesus' name. खोमसि आरो सानाया बे जायगायाव थानो जेबो ইয়াতে এন্ধাৰ আৰু বিষ বেদনা থাকিবলৈ অধিকাৰ নাই যীশুৰ নামত দূৰ হোৱা Jesus, come and touch every sick body. जिसु फैनानै बेयाव थानाय गासैबो जब्रा गोनां मोदोमफोरखौ दांफै যীশু ইয়াতে आही ইয়াতে থকা প্ৰত্যেকজন ৰোগীসকলক স্পৰ্শ কৰা Thank you, Jesus, that you have the power to heal. हामबाय होनो जिसु नोंहा सोखानो थाखाय बोलो दङ ধন্যবাদ যীশু কাৰণ তো সুস্থ কৰিব পৰা শক্তি তোমাৰ লগত আছে And thank you that we can come to you as your children. आरो हामबाय होनो जोङो नोंनि खाथियाव नोंनि फिसाफोर जानायखाय नोंनि खाथियाव जों फैनो আৰু हायो ধন্যবাদ দিও কাৰণ আমি তোমাৰ সন্তান হোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ ওচৰত আহিব পাৰো And we can pray for anything we want.
आरो जोंनो नांगौ जानाय गासैखौबो नोंनियाव बिनो हायो আৰু আমাক যি লাগে এই সকলোবোৰ তোমালৈ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি খুজিব পাৰো And in this moment we pray that you will come with your healing power. आरो नोङो जों आरज खालामोब्ला नोङो जोंनि गेजेराव न'नि सोखानाय बोलोजों फैयो আৰু আমি সময় কৈছো যে তোমাৰ সুস্থ কৰিব পৰা শক্তিৰে যেন ইয়াতে আহে Holy Spirit, come. गोथार जिउ जोंनि गेजेराव फै পবিত্ৰ আত্মা তুমি আহা Take pain away, take sickness away. बेमार आरो सैनाय सानायफोरखौ लानानै थां আৰু সকলো ধৰণৰ বিষ বেদনা ৰোগ লৈ যোৱা And we pray for inner healing for our soul. आरो जोंनि गोसो इसिंनि सोखा जानायनि थाखायबो आरज खालामो আমাৰ ভিতৰুৱাকে এই বেমাৰ সুস্থ কৰা You know what we need. जोंनो मा नांगौ बेखौ नों मिथिगौ আৰু আমাক কি লাগে তুমি জানা প্ৰভু And we pray for you to come Jesus, come and heal us. आरो आरज खालामो नोङो फै जिसु जोंनि गेजेराव फै आरो जोंनि गेजेराव खानफै প্ৰভু যীশু তুমি আমাৰ মাজত আহা আৰু আমাক সুস্থ কৰা Okay, we thank you, Lord, for this beautiful day that you have given us. हामबाय होनो प्रभु जोंनो बे समायना दिनखौ नों होबाय बिनि थाखाय আৰু তোমাক ধন্যবাদ দিও কাৰণ তুমি আমাক এই সুন্দৰ দিন দিলা And I thank you, Jesus Christ, that you left heaven to come to our earthly conditions. आरो हामबाय होनो जिसु नोङो सोरगोनि मासिखौ नागारनानै जोंनि बे बुहुमाव जोंनि महरखौ लानानै फैनायनि थाखाय আৰু ধন্যবাদ দিও কাৰণ স্বৰ্গ তুমি এৰি এই পৃথিৱীত আহিলে আৰু আমাৰ অৱস্থা জানি আমাক কৰিবলৈ কাৰণে And I thank you, Jesus, that when you were here, you talked to people, you sat down with people, you met people where they were. आरो नोंखौ हामबाय होनो जेब्ला नों बे बुहुमाव दङमोन नों मानसिफोरखौ लोगो लादोंमोन बिसोरजों जिरायदोंमोन जाफादोंमन आरो नों बिसोरजों रायज्लायदोंमन আৰু কি হয় তুমি পৃথিৱীত থকা সময়ত মানুহবিলাকৰ লগত কথা পাতিছিলে বহিছিলে আৰু কি হয় বাৰ্তা কৰিছিলে And I thank you, Jesus, that you love the people you met. And I thank you, Jesus, that you love us, we that are gathered tonight. आरो जिसु जों नोंखौ हामबाय होनो नों मानसिफोरखौ अनदोंमोन मोजां मोनदोंमन आरो दिनै बेयाव जिरायनाय जों साफ्रोमखौबो नों अनो आरो मोजां मोनो আৰু প্ৰভু যেতিয়া তুমি লগ পাইছিলা মানুহবিলাকক তেনেকৈ তেওঁবিলাকক মৰম কৰিছিলা আজিও তুমি ইয়াতে থকা প্ৰত্যেকজনক তুমি মৰম কৰিছা And I thank you, Jesus, that when you walked here, you made people healthy, and you can do it tonight as well. आरो जेब्ला नों बे बुहुमाव दङमोन मानसिफोरखौ लोगो लानायाव नोङो मानसिफोरखौ गोख्रों गुफुं जाजानायखौ लुबैदोंमन आरो दिनैबो नों बेबायदिनो जों बयखौबो गोख्रों आरो गुफुं जानायखौ আৰু প্ৰভু যীশু যেতিয়া তুমি পৃথিৱীত আহিছিলে তেতিয়া মানুহবিলাক সুস্বাস্থ্য শৰীৰাৰী জীৱন পোৱাটো বিচাৰিলে তেনেকৈ ইয়াতেও তুমি বিচাৰিছা So we pray that you, Holy Spirit, come with your healthy and make people healthy here this night. आरो बेनिखायनो जों आरज खालामो दिनै बे मोनाबिलियाव नोङो गोथार जिजों फैनानै बेयाव थानाय सुबुंफोरखौ नोङो सुफुंगोन आरो बिसोरखौ नों गोख्रों खालामगोन गुफुं खालामगोन साइस्थ'बान खालामगोन गासै जबरा जुनाफोरखौ गोदान खालामगोन আৰু কি এই সন্ধিয়া সময়ত তুমি তেওঁবিলাকৰ মাজত আহি পেলাই তেওঁবিলাকৰ যিমান বেমাৰ আজাৰ আছে এই সকলোবোৰ তুমি দূৰ কৰিব So sickness go away. बेनिखायनो गासै जबराफोर गोजान जा আৰু সকলো ধৰণৰ বেমাৰ দূৰ হোৱা Come, Holy Spirit. गोथार जिउ फै পবিত্ৰ আত্মা তুমি আহা So sickness go away. गासै बेमार आजारफोर गोजान जा ৰোগ বেমাৰ দূৰ হৈ যোৱা Come, Holy Spirit. फै गोथार जिउ পবিত্ৰ আত্মা তুমি আহা I thank you, Jesus, that your name, it means that salvation. आरो हामबाय होनो जिसु नोंनि मुङा बासायजानाय बेखौ जोंनो फोरमायो बेनि थाखाय আৰু ধন্যবাদ দিও কাৰণ তোমাৰ নামেই হৈছে পৰিত্ৰাণ বা উদ্ধাৰ And I thank you, Jesus, that you will save us, our bodies, our souls. आरो हामबाय होनो जिसु नोङो जोंनि मोदोम आरो जिउफोरखौ बासायगोन আৰু সকলো মহিমা তোমাৰে হয় Thy kingdom come. नोंनि रायजोआ फैथों তোমাৰ ৰাজ্য হওক In Jesus' name we